Акуча калаша кафонда даста поша шикаста ёки ягонча хуникара хонова онда бо болуш ба абваш калда худдаги бепсихка бачаҳои асри бистман қалбан шумон кути. Акуча калонда кафонда бимагар бувому болуш ба мурдамои месада асугаму ҷои кафондаги ҷомова чатучи шакарчи ҷоштуманнакар уша мукти тамом тема сакрита ҳаёт калиша давом мекард. Шисолми афсолубдам шиша пучкум бурдаги буд лелакчи майдачам обрезан хун фар омсоз бувам чата шакарчия гирифта он ту чошта тепашка теги сиёҳи он ту молда пучкум басмодадам мукти куҷа бо гашта дарида барафтегидам бозиё. Акам ҳайташба як бор акуча калтахота хонро кистандаги буд ки бувам болуш ба том бурдаша савоҷоб карам проблема худачка решат кардам тини хонро кистем бич хал мадаг миша оянда тукта ҳамон проблемаша куҷа решат мекирги шуд. мактаба нагоимам не агар сахтар чини карамони ё вазифи хонагии иҷро накарамони макар шабрӯзаш ки дуо мекардем ки маълумо бувамова хачи нависонад агар наводу маълумо мане хачи два буде ки гояд уже тамом буд ҳамон ки медонистем ки бувама тапчикашон ёки иринкашон мои пойдештааст. خلاصی که پسیکولوگوی که بچه هاتون پسیکش احتیاط کنیدون نزنیدون جمع نکنیدون شما گویدون جانم اصلا بچه جانم گویدون سیاحت ببریدون اینتو کنیدون گوشتدگی ها همون وقتا پسیک که ما بیجانده بود یکی شما بیجانده بیتون شما هم خبر خواسته بیتون یا نه دلال شده بیتونه